batyo. Kuna zingine zinaitwa hivyo. Hari n'izindi zitwa ngo namaheneka. Kuna zingine zinaitwa hivyo. Nabonye n'izindi bita ngo ni Kaini umeze utari. Hazini nabonye muvuga ngo ni wakudakeye. Izo zose zarahagurutse. Zote hizo zimekuja. Izo zose zarahagurutse. Nta kibabaje mwisi ko kubona umusore uzi kuririmba gutyo unaniwe gusoma. Soma neza. Soma neza dada. Soma vizuri kijana. Aba mu itorero ryacu igikorwa mwakoze. Kazi mlioifanya Gifite ingaruka ku irumba. kina matokeo rumba. Iki gikorwa mwakoze. Kazi mlioifanya Gifite ingaruka ku bijomba. kina matokeo huko Bijombo. Iki gikorwa mwakoze. Kazi mlioifanya Gifite ingaruka ku mugorore. kina impact. Kandi yakubwira ukuri n'ukuri kw'Imana. Nene kwa Soma iyo mirongo. Soma. Irakubwira ngo wowe uzahabwa umugisha nawe ukomoka azahabwa umugisha. Wewe nitakuinua na mahali umetoka kutainuka. Yawe bazongera guhagarika. Hakusema nakwenda kusimamisha. Ngo karagenda nabi mu muhanda. Ati anatembea vibaya Tawe njiani. bazohagarika. Hawatasimamisha. Ngo nazane carte de baptême. Eti leta hicho kitambulisho cha kuzaliwa. Kwemwe twaragowe n'ukuri kw'Imana. Tuna shida kabisa. Tawe bazongera gufata umuntu w'umugabo ngo bamurye. Hakuna mtu atachukuliwa tena aliwe. Afrika tugira ikibazo kinini. Watu Afrika tuna tatizo moja. Umugabo yaravuze ngo abanyafrika Mtu mmoja amesema watu wa Afrika ngo iyo bisanze mu cyobo ari batatu. wanapojipata shimoni wakiwa watatu, Umwe mmoja ngo akagira umugisha akawa na baraka, ngo akabona kobo hariya hagati mu rukuta uburyo yavamo. anapata shimo ndogo ambayo anaweza kumsaidia kutoka kwenye shimo hilo. Ngo yamaze kuvamo Na anapotoka kwenye shimo hilo, ngo azazamuka anapanga, ngo yagera hejuru anafika juu, ibitugu bya mweneso. lakini mabega ndugu yako, Niyo esikariye wazamukira. basi hiyo ndiyo mpando unaweza kupandia. Na mu by'umwuka nuko. Na mambo ya kimroho vivyo Jambo hivyo. rya gatatu. Jambo la tatu, Hariho abandi. kuna wengine Burere ses enfants. mnajua huyo mkulima na watoto wake. Abasaza pana basikira abasore. Urabyibuka? Yego. Lele burere ses enfants iravuga ngo Huyo mkulima na watoto wake anasema, fouillez, bêchez, ne laissez ni les places où limeni pote, msiache popote, shakisha. tafuteni kila mahali. Aba bose buzuye aha. Watu wana account, Bagira amafaranga. wana pesa, Nayo kugufasha. ni ya kukusaidia wewe. Wewe ujui Nabo ntibabizi. na hawajui. Umunsi umwe Siku moja twari tuvuye mu gitaramo. tulikuwa tunatoka kwenye muri Vyura. tulikuwa huko Vyura, Tuvuye ku ishuri mu gitondo. tukitoka shuleni Hari asubuhi, imbeho nyinshi. kulikuwa na baridi, Ura n'umugabo wasinze. nikapata na mtu ambaye Yambaye amelewa. ikoti ryiza ry'ibyo imbere. Uzuri wa wazee. Biblia inavuga ngo ubwiza bw'abasaza ngo ni imvi Kwa zabo. nini ameacha? Kubera iki? Wazee hamna wivu. Uzuri wa wazee Ubwiza bw'abasaza ni kichwa chenye mvi. ni imvi. Na nimeshangaa kuona wazee wote hawana tena nywele kichwani. Natanga Wanaogopa mna haya ya mvi. Natanga ino kubona uburyo abasaza Ndio maana bose. sipendeki kunyoa kichwa changu. Jewe sidashaka no Lazima nionyeshe fahari ya ngomba uzee. kwerekana ubwiza bwanje. Amina. Haleluya. Imvi ziteye isoni. Mvi. Kwa mafundisho yetu Huko teme igiterane cyacu ivuga, tunasoma unabii wa Isaya. kadusome igitabo cha Yesaya. Tunasoma unabii wa Isaya Ubuhanuzi bwa Yesaya sura ya 60 igice cha 60 yote. cyose, Lakini kwa kukomboa muda ariko kugira ngo ducunguze uburyo mwanya wacu tunasoma mstari wa kwanza na wa pili. turasoma igice cya mbere n'icya kabiri gusa. Aliye tayari anaweza kutusaidia kusoma. Wacha nianze na Kiswahili. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana unakuzukia. Kifungo cha pili. Maana tazama, giza litafunikia dunia, na giza kuu litakufunika kabila la watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ufite kinyamurenge adufasha cyangwa ikinyarwanda? Wenda
ducungura umwanya. Abaroma 13:11. Warumi 13:12. 11. Soma wenyine kama uko tayari. Wacha tusome kitabu cha Warumi 13 na mstari wake wa 12. 11 tafadhali. 13:11. Biblia inasema hivi: naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadhia, kwa maana saa ya wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Mstari wa 12. 12 endelea. Yego 12. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuvue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Tuhitimishe kusoma kwetu. Turangize kusoma kwacu na Waefeso sura ya 5 mstari wa 15. Urwandiko Paulo yandikiye Abiefeso sura ya 5 mstari wa 15. Igice ca 5 no ku murongo wa 15. Waefeso 5:15. Biblia inasema hivi: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Tuendelee 16? Ndio. 16. Mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu. Sawa. Asante. Twatangije igiterane kuva ku wa 5. Tumeanza kongamano letu toka siku ya Ijumaa, dukomeza ku wa 6, tukaendelea na Jumamosi, n'uyu munsi ku cyumweru ari wo gusoza, na leo ni siku ya kutamatisha, siku ya Jumapili. Uyu munsi twatangije ari saa 8:30. Tulianza ikiwa ni saa 8:30. Turi saa 1 ibura iminota 5. Tunasalia iwe saa 1 dakika 5 tu. Tumaze amasaha 4 yuzuye. Tayari masaa 4. Ukuyemo iminota 15 Paulo yakoresheje, kuyendoa dakika ndugu mubiri ambazo amezitumia 15, niyo yaje kuba rekipere no kugeza uyu munsi dufite uyu mwanya dufite amasaha 4. Hivyo sasa tuna masaa 4. Ariko tugiye kuvuga iminota mikeya, lakini tutakwenda kuchukua dakika chache tu. Igihe ijambo ry'Imana ryahawe iminota mikeya, wakati neno la Mungu limepewa dakika chache, nda impact ligira, hakuna manufaa inaweza ikaonekana. Igiterane ndikiba cyageze ku ntego, kongamano haliweze likafikia. Ntabwo twateranye kubwo kubyina, hatukuja kukongamana kwa sababu ya kucheza, twateranye kubwo kubwirwa makuru. Tulikuja ili tusikie habari. S'il vous plaît, ndabasabye niba ariyo ntego mufite, ninawaomba kama hiyo ndio shaba, mukongera kuntumira nundi, musiwahi nitumia tena, musiwahi nialika tena mimi. Lazima tulisikie neno, tugomba kumva ijambo ry'Imana. Lazima tukue kwa neno, tugomba gukurira mu ijambo ry'Imana. Watu wasiokuwa na neno ni wafu. Abantu badafite ijambo ry'Imana na abafu. Watu wanaishi kwa muhemuko tu. Watu wanaishi kwa mihemuko. Abantu batuye mihemuko, sijui emotion. Emotion. Na watu wakiishi kwa mihemuko, na watu kandi abantu ni baba muri ubwo buzima, wanashangilia huku wakifa. Basi rero bapfa. Mutatuye radi. Igice cha 60 baduhaye, mahali tumeambiwa kusoma kifungo cha 60. Iki gice cyose kirimo amagambo 3 gusa makuru. Hapa kuna habari, lakini ni habari za kuambiwa habari.
iki gice kirimwo amagambo makuru atatu. Kifungo hiki kina habari sehemu kama tatu ya habari. Ikintu cya mbere kirimwo ni ububyutse. Kwanza ni uamsho. Icya kabiri, La pili nibyo ukeneye kugira ngo ubone ububyutse. yale unayoyahitaji ili upate uamsho. Icya gatatu ni inyungu ziva mu bubyutse. Neno la tatu ni faida itokalo katika uamsho. Kuko icyo wakora cyose kidafite inyungu kirakatsindwa. Chochote unaweza kukifanya bila faida, hicho kabisa kifanye. Nibyo dukora turabikorera kugira ngo tuzabone inyungu yo kuja mu ijuru. Vyote tunavyovifanya tunafanya kwa faida ya kwenda mbinguni. Niyo mpamvu Ndiyo maana Paulo abwira Abaroma, Paulo aliwaambia Warumi, aravuga ngo nimubyuke kuko igihe kigereze. akawaambia amkeni kwa sababu ni masaa yamewadia. Itorero Kanisa iyo ryasinziriye, kama limelala, ibitotsi by'urupfu, usingizi wa kifo, ntabwo rimenya ko riri mu gupfa. basi hawezi kujua kama linakufa linaangamia. Kandi biragoye kwemera ko umuntu yasinziriye. Tena ni vigumu kujua kama umesinzia. Kurutaho cyane biragora Zaidi sana ni vigumu gukangura umuntu usinziriye kandi yemere ko yasinziriye. kuamsha mtu ambaye yumo usingizini na hajui kama yumo usingizini. Igikabije kuruta byose Zaidi ya hicho ni ugukangura uwisinzirije. ni kuamsha mtu ambaye amejifanya amelala. Gukanguka kuva mu bitotsi, Kuamka kutoka usingizini, kuba maso, kuwa macho, nibyo byitwa ububyutse. hiyo ndiyo inaitwa uamsho. Habaho ububyutse bw'uburyo bwinshi. Kuna uamsho wa aina tofauti. Uwatuyoboye yabitubwiye. Yule ambaye ametuongoza ametuambia Hariho ububyutse bwo mu mwuka n'ububyutse bwo mu mubiri. kuna uamsho wa mwilini na uamsho wa rohoni. Ubwo bwo mu mubiri nibwo bujyana n'ubuzima buno dufite hansi. Huo uamsho wa mwilini ndio unapelekana na maisha ya Ariko kawaida. ndavuga ububyutse bw'ubuzima bwo mu mwuka. Lakini nakwenda kuongelea uamsho wa maisha ya kiroho. Reka turebe bino bice bitatu navuze nihuta. Wacha tuangalie vifungo hivi ambavyo tumeviona Igice vitatu. cya mbere Kifungo cha kwanza ni byuka, kuamka, kubyuka n'ububyutse. na uamsho. Mwakurikiye? Umefuata? Byuka, Kuamka, kubyuka, ububyutse. uamsho. Banza rero mbere yuko ukomeza, Kabla hatujaendelea, banza usubize kino kibazo kivuga kiti, hebu jibu swali hili. ububyutse ni iki? Uamsho ni nini? Abantu benshi bagerageje gushakisha definition y'ububyutse. Watu wengi waliendelea kutafuta maana ya uamsho. Barimo ababutangije kuva mbere, Wale walioanzisha mwanzoni, barimo ba Martin Luther, wao Martin Luther King, barimo ba John Wesley, huyo John Wesley, barimo ba John Calvin, na huyo John Calvin, barimo ba John Knox. na huyo Martin. Abo ngabo ni intwari za mbere zateguye byavuze hejuru y'ububyutse. Hao ni mashujaa ambao wamezungumza kuhusu Abo uamsho. bose Hao wote bashize hamwe, waliweka pamoja, bashakisha definition wakatafuta maana yuzuye y'ijambo ryitwa ububyutse. maana kamili ya neno uamsho. Kuko hariho Kwa sababu kulikuweko ibyo twitiranya ko ari ububyutse kandi atari bwo. yale ambayo tujui ama tunayachanganya kwamba ni uamsho na sio uamsho. Hari n'ibisa n'ububyutse kandi atari bwo. Kuna vitu vinafanana na uamsho lakini sio uamsho. Hari n'ibyo twita ububyutse kandi bitwitwa byo. Na kuna vile tunaviita uamsho lakini sio uamsho. Ndabaha urugero. Nitawapea mfano. Abantu batekereza ko kuririmba cyane ari ububyutse. Watu wanafikiria eti kuimba sana ni uamsho. Abantu batekereza ko guterana ibiterane bya buri munsi ari bwo bubyutse. Na kufanya makongamano siku kwa siku eti ndio uamsho. Abantu batekereza ko za konseri za buri kwezi ari bwo bubyutse. Kufanya makansa ya kila siku eti ni uamsho. Abantu batekereza ko kugira inyubako nini nk'iyi sofistike ari bwo bubyutse. Na kuwa na majengo kifahari kama haya eti huo ni uamsho. Abantu batekereza ko kuzamura amajwi y'indirimbo hejuru cyane ari bwo bubyutse. Eti kupaza sauti zaidi eti unafikiria eti ni uamsho. Abantu batekereza ko kuvumbura ama melody, kuvumbura system muri computer, muri keyboards, yani kufumbua mambo tofauti kama keyboard ama nyimbo tofauti, mnafikiria eti ni uamsho. Ari bwo bubyutse. Eti ndio uamsho. Ndetse abantu bagatekereza ko kugenda bahindura metode yo kuririmba, yo gusenga, yo kuvuga ubutumwa.
Watu wanafikiria eti kujeuza na jinsi ya kuimba ama jinsi ya kuhubiri. bagatekereza ko ari bwo bubyutse. Wanafikiria eti ndio uamsho. Ndetse ku buryo bageza igihe Kwa jinsi wanafika muda umuntu uzi gusimbuka cyane ngo arasize. mtu anajua kuruka kama mimi eti yeye ni mpakwa. Umuntu uzi kuvuga cyane ngo arasize. Mtu yeye ambaye anajua kuzungumza sana eti yeye amepakwa. Umuntu wize theology nyinshi ngo arasize. Wale ambao wamesoma teolojia eti amepakwa na upako. Umuntu uzi gusenga kararasenga bugace ngo arasize. Yule ambaye anaomba sana eti huyo ana upako. Ndimo ndakora ubushakashatsi bwayo mavuta baje bavuga. Ninafanya utafiti ya mafuta hayo. Na ya rukotoro na ya buto na iki. Je, ni kombotora ama ni gani hayo? Kuko kuvuga cyane Kwa sababu kusema sana bishobora guturuka muri emotion. unaweza kufikia kwa emotion fulani. Bishobora guturuka muri kamere mere y'umuntu. Inaweza kutoka kimwili ya mtu. Bishobora guturuka no mu butyoza. Ama kuwa ni mtu ambaye ni anajua kuzungumza sana. Ariko ivyo sivyo bubyutse. Lakini hayo yote hayatokani na Kandi uamsho. ntibigomba no kwitiranwa n'ububyutse. Na ifai kabisa kufananisha na uamsho. Kwiyongera kwa matorero buri munsi. Makanisa kuwa mengi sio uamsho. Agenda charimwe ugacamwe rimwe ahanga ukarijana handi. Unatoka hapo unapeleka kanisa nyingine huko. Gusengerwa ko bashumba buri kwezi. Kuombea wachungaji kila mwezi. Dutekereza ko ari bwo bubyutse. Sasa tuwafikiria ya kwamba ndio uamsho. Ariko ubundi Lakini aba bagabo b'abateologene nababwiye teolojia bashize hamwe ibitekerezo wameweka pamoja fikra bashakisha wakasema icyo bisobanura neza, yani definition ya uamsho, basanga wakapata ububyutse uamsho bikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki, natoka katika ndimi ya mu ijambo rivuga ngo ni anazao. Anazao kama jinsi anazao ifite insobanuro zitandatu. Ina tafsiri 6. Ikintu cya mbere, neno la kwanza, ububyutse ni ugusubirana ubuzima. Uamsho ni kurejewa na maisha nyuma yo gupfa, kisha kufa. Amina, haleluya. Ububyutse ni ugusubirana ubuzima nyuma yo gupfa, urejeshewa maisha kisha kifo. Ububyutse mu rurimi rw'Ikiganga, uamsho kwa ulimi wa Kiganga ama babyita ko ari reanimation. Wanasema ni reanimation. Ni igihe umuntu aba yahwereye, wakati mtu amekwisha kuzimia, abaganga bakamufasha kumwongerera umwuka, madaktari wanamsaidia kumrejeshia pumzi, akongera akagaruru agahumeka, na bado tena anakuja na pumua. Nababwiye yuko here mu myaka 2000, tokea miaka 2000 iliyopita, itorero ryagize ibintu intambwe zitanu. Kanisa lilikuwa na mambo 5. Intambwe ya mbere, itorero ryararwaye. Neno la kwanza, kanisa limeweza. Intambwe ya kabiri, abandi barapfuye, wafalme walikufa, abandi wengine bararangaye, wengine walizubaa, abandi ntibaza aho bari, wengine hawajui waliko. Ububyutse bwahereye muri Amerika, uamsho ulianzia Marekani, bwageze mu myaka 2000 bwararangiye, ulifika miaka 2000 tayari umekesha. N'uyu munsi ububyutse bwararangiye, hata leo hii uamsho umetoweka. Kandi Kristo ntashobora kugaruka abantu bagipfuye, na Kristo weza karejea kama watu kugaruka ari uko abantu bahembutse. Lazima arejee kama watu wamefufuka. Inama yabaye muri Amerika mu mwaka 2003, kulikuwa na shauri mwaka wa 2013, yateranije abakuru b'amatorero bose ku isi, wakuu wa makanisa madhehebu. Basanze yuko walipata kwamba itorero rikomeje muri iyi alire ririmo, kanisa likiendelea kwa jinsi hii, rizageze mu mwaka wa 2030, itafika mwaka wa 2030 litakitwa itorero ryarabaye idini, litaitwa kanisa, litaitwa jina lingine, rizaba ryarabaye idini, itakuwa dini, halitoita kanisa, halitaitwa kanisa, litakiri itorero, halitaitwa kanisa tena. Ububyutse rero, uamsho sasa, hari abantu bapfuye, mahali watu wamekufa, hari ibintu bigera ku 10, vitu kama 10 by'ikimenyetso byerekana ko itorero ryapfuye, bavyo vinadhihirisha kanisa kwamba limekufa. Ejo nabibabwiye hano bikeya, nimwambia tukiwa hapa, ndongera mbisubiremo kugira ngo mumve neza, chanirudia ili musikie zaidi. Icyerekana ko itorero ryapfuye, kinachodhihirisha kwamba kanisa limekufa, nuko nta presence y'Imana ikiboneka mu materaniro, ni kwa sababu hakuna presence ya Mungu kanisani. Biblia ubwo bateranaga ngo umwuka wera yaramanukaga. Biblia inasema kwamba walipokuwa wanakusanyika, Roho Mtakatifu masaha 4,
masaa manne turiko turirimba tunaimba, ta presence y'Imana nabonye njewe. hakuna kabisa Mungu Kuko kujidhihirisha. ahateranye ubwoko bw'Imana, Mahali watu wa Mungu il doit wamekusanyika, y avoir une manifestation spirituelle. lazima kuwe na muonekano wa Roho Lazima Mtakatifu. habe ibimenyetso by'uko hariho presence y'Imana. Lazima kuweko na uwepo wa Mungu. Lazima watu wapone magonjwa yao. Abantu bagomba gukira indwara zao. Lazima watu wenye kuwa na shida wapone. Abantu bafite ibibazo bagomba Lazima katika mkutano wetu, mu giterane cyacu ni mambo ya kushangaza. ni ibintu bitangaje cyane. Iyo tuvuga ngo dukore umurimo w'ivuga butumwa. Sema tufanye injilisi. Uivuga butumwa Uinjilisti biri mu magambo ane. ni kama maneno manne. Ni ukuririmba, Ni kuimba, no kuramya Imana, na kuzoshuhudia Mungu, ni ugusenga, na kuomba, ni ukumva ijambo na kusikia ry'Imana, neno la ni Mungu. ugukora mu mufuka. Unapofika unaingia mfukoni. Comprenez-moi bien. Nisikiliza vizuri. Igihe duterana umupasiteri ufite itorero ridatura, Ndio maana kanisa aliongeza. ntabwo ari ugusabiriza amafaranga, Haiko kuomba pesa. ariko ni ukugira ngo ubwami bw'Imana butere Bali imbere. tunafanya utukufu zaidi. Bwana na asifiwe. Haleluya. Icyo ni ikimenyetso cy'uko itorero ryapfuye. Hiyo ndio inadhihirisha kwamba kanisa Uyu limekufa. mwanya hano twicaye twese, Sote ambapo tumeketi tuvuze hapa. ngo dukore mu mufuka wa buri muntu, Sema tuguse katika mfuko wa kila mtu. twakura mwangaye. Tunaweza tukatoa pesa nyingi sana. Duhereye kuri Shedrake wicaye hano, Tuanzie kwa mchungaji hapa. ayo watanze Yale umetoa. nayo njewe mfite hano, Na mimi yale nilionao, pesa na niko nazo. bizima anayafite. Na ndugu, Twe abantu bicaye gusa hano twokubaka urusengero. hawa tu tunaweza tukajenga kanisa. Bavandimwe, Ndugu zanguni, tugaruke dukanguke, geuke kabisa tuweze ntabwo kutoka usingizini. tuyatanga kubw'abashumba, Hatuyatoi kwa sababu ya uchungaji. ntabwo tuyatanga kubwa runaka, Hatutoi kwa ajili ya mtu fulani. turayatanga kubaka ubwami bw'Imana. Tunafanya kwa sababu tunataka kujenga. Haleluya! Ufalme wa Nayo Mungu. mpamvu ituma ubwoko bwacu twarakennye. Ndio maana taifa letu sisi tunaendelea kuwa Niyo mpamvu maskini. ubwoko bwacu tutagira umugisha nk'abandi. Ndio maana sisi tuna baraka kama watu Nuko wengine. tuyatubara tugiye kuyahande mwene nde ukomoka he. Hesabu tayari tumepiga, tunapelekwa wapi, zinafanya nini? Nous ne donnons pas à personne. Hatutoi kwa sababu ya mtu. Hii ni ishara za kufa kiroho. Ibi ni bigaragaza yuko twapfuye. Lazima tuamke. Tugomba kushuka. Nta muntu wabyina kwa kundi Hatuwezi tukacheza kwa jinsi tumecheza adafite icyazi bila kujua chochote. kandi icyazi Na kile anachokijua kuva mu isezerano ryake, toka katika Agano la Kale, umuntu wese wagiraga amakuru hejuru y'Imana mtu yote aliyekuwa na habari juu ya Mungu yagaragazaga no gutanga. alikuwa anadhihirisha na kutoa. Aburahamu amaze kumenya amakuru neza y'Imana, Ibrahimu kisha kujua habari za Mungu, bamusabye uwo afite wenyine, alitoa mwanawe wa kipekee yabona ko ari ikintu kwa sababu ilionekana, ilidhihirisha icyatumye kwamba amutanga tunatoa nuko yari azi ko kwa sababu alikuwa anajua Imana imugerageje. Mungu anamjaribu. Bwana na asifiwe. Haleluya. Yari imugerageje Alikuwa anamjaribu kuko kuva kera kwa sababu kutoka zamani yari yarababwiye ngo ntimugatanga umwana h'igitambo. Mungu alikuwa amemwambia msitoe mtoto Umuntu kama ntagomba dhabihu. gutambwaho igitambo, Dhabihu. kandi akamenya ko Imana itaje yivuguruza. Akasema Mungu hawezi Imana imubwiye ngo natange, Mungu alipomwambia toa mwanao, amenya neza yuko Imana iri kumugerageza alijua Mungu anamjaribu kugira ngo imwongere byinshi. ili Mungu amzidishie zaidi. Iyo batubwiye ngo nidutange, Tunapoambiwa tutoe, Imana ibishaka kuduha yewe, anataka kutubariki zaidi. kukitwiyima, Ni kutupima tu. kukitwiyima. Kwa nini tunajinyima? Ubuvyutse Uamsho ni ukongera kuvyuka ni kuamka tena wari waryamye. kama tulikuwa tumelala. Ubuvyutse Uamsho ni ukongera gukira wari ni wapfuye. kupona wakati ulikuwa umekufa. Ubuvyutse Uamsho ni ukongera kubaho ni kuweko tena utari uriho. kama huku kuweko tena. Ndihuta cyane ijambo rya kabiri. Neno la pili, Tukiri aho ngaho dusoza, kabla tukiwapo bado, muri Luka katika kitabu cha Luka, aravuga uyu mwana huyu mtoto yari yarapfuye alikuwa amekufa, none yazuka, sasa amefufuka. kuko yari yaragiye Alikuwa ashaka ameenda huko mbali, asiga ababyeyi, akaacha wazazi. agarutse Aliporudi, ise aramwishimira kuruta uwo bari bari kumwe, babaye alimfurahia kuliko yule aliyekuwa nyumbani, kuko wari warapfuye kwa sababu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Jambo rya kabiri, Jambo la pili ni ugusubira ku isoko. ni kurudi kwenye chemchemi. Nshaka ahangaha niho ntinda. Ni ugusubira mu isoko Ni kurudi kwenye chemchemi y'ibyakozwe n'intumwa, ya vile ambavyo vimezungumziwa na manabii. amina. Haleluya. Biblia iravuga kuko nta rufatiro rundi Kwa sababu hakuna tena
msingi rwashyizweho uliowekwa atari Kristo isipokuwa Kristo. mu byakozwe n'intumwa Katika Matendo ya Mitume igice cya kabiri fungu cha pili n'umurongo wa 42 na 42 hari inkingi zine kuna misingi 4 zigaragaza ububyutse, zinazodhihirisha uamsho, zigaragaza presence y'itorero, inayodhihirisha zigaragaza kanisa, guhumeka kw'itorero, inayodhihirisha kanisa na niba pumua. muri izo nkingi zine Kama hakuna nguzo hizo, mwimwe hiyo moja, ubuze mwimwe, ukose moja, uri muri ICU. wewe uko sijui wapi uko. Kuko itorero abenshi barahumekera mu mipira, Kwa sababu kanisa wako maututi. sababu Kubera ko bya bindi mwita ngo ni entertainment, sinzi uko nzanumva mu wale wanafanya kuchekesha, mambo ya kuchekesha hano hapa ni ICU no guhumekera mu mipira. hapa ni kufanyia Ntabwo ndahakana ko kuririmba ari bibi, kuimba si vibaya, ntabwo ndahakana ko kuramya Imana ari bibi, kusujudu si vibaya. munumve neza, Unisikilize vizuri. ikibazo nuko muza munezero, muza mwishima mutaranezero. Tatizo ni kwamba mnafurahi kabla hamjafurahi. Umuntu akanezero akishima, Unafurahi ataranezero. kabla. Umunezero uva mu mutima, Furaha inatoka rohoni. umunezero uzanwa n'icyo umuntu yumvise. Furaha inatoka kwa kile umesikia. Iyi ministeri ndabasaba kubaka ku rufatiro, wacha niwaombe mjenge juu ya mwamba rw'ibyakozwe n'intumwa ya mitume. Paulo yanchokoje, Paulo jaribu ameniharibia ujumbe. yanchokoje bikomeye. Nashakaga kuvuga jinsi ya kuupindua ulimwengu, nashaka kuvuga uburyo bwo guhindura isi, kugeuza dunia. Paulo yari umwe gusa. Paulo alikuwa mmoja tu. Umugabo mugufiye wareshaga none nanje, alikuwa mfupi kama mimi, w'amaguru ahetamye ati, alikuwa na vitege, yari afite amaboko arwi, alikuwa na mikono. Yego nibyo, Vitege ni Kiswahili ibyo ni Kiswahili kabisa. Yari afite umubiri w'impwempwe, alikuwa na manyoya kwenye mikono, mugufiya w'uruhara rwinshi, alikuwa mfupi tena mwenye wakabiri para, gatoya, macho madogo, ariko umutwe wuzuye, lakini kichwa ilikuwa imejaa. Yabwirizaga ubutumwa, alikuwa anahubiri mbere ataravuga ubutumwa, kabla hajahubiri yari azi amategeko yose, alikuwa anajua sheria zote yari kichwani, yarize geography y'igihugu cy'iwabo cyose, alikuwa anajua geography ya Paulo nchi yari yao, yarize droit, yari ayizi, alikuwa amejua vitu vyote hivyo. ku buryo umunsi umwe, Lakini kwa sababu siku moja ahagaze imbere y'abacamanza, alikuwa amesimama mbele yaraza amagambo yo ya kubwira umucamanza, abandi bakavuga ngo yamututse kandi atari byo, alikuwa anawaambia ambavyo jinsi wanafaa kuhukumu. ariko umunsi umwe, Lakini siku moja adesida akaamulisha guhindura isi. kugeuza dunia. Muri kwa guhindura isi, Ile kugeuza dunia yitaga ku bandi, hakuwa anaangalia watu wengine, iwe ubwe, yeye mwenye binafsi, iwe ubwe n'Imana ye, yeye binafsi na Mungu wake, walikuwa jeshi, bali ingabo lui-même n'Imana ye, yeye peke yake na Mungu wake, bari jeshi kubwa, bali ingabo nini. Paulo n'a pas eu peur de partir lui-même. Paulo yarafite, Il n'avait pas peur, malgré qu'il avait besoin d'autres personnes. Vous devez être toi-même avant d'être accompagné par les autres. Avant d'être accompagné par les autres, you must be alone. Oui. You must be alone before to call others. Hallelujah. Kwa maana uamsho ni kipekee, sababu uamsho ni mtu binafsi. Tutakuja kuona maneno 7 ya faida katika sura hii. Moja inasema, kwa sababu ukiinuka na kuangaza, watu wa mbali watauona mwangaza wako, watakuja. Hallelujah. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42
42 Biblia inasema ya kwamba biravuga ngo walianza na kuokoka. batangiye bakizwa. It was the first time, first thing. Ibyo nico kintu cyambere To be saved. Nukubanza gukizwa. Kuokoka. Gukizwa. Amina. Hello, Amina. Hallelujah. Kuokoka. Gukizwa ni msingi ni wa maono. Inzozi. Kuokoka. Gukizwa ni msingi ni wa ministry. Wa ministry. Ni urufatiro rwa ministry. Kuokoka. Gukizwa ni msingi ni urufatiro wa kupiga keyboards. Wo gucuranga. Kuokoka Gukizwa ni msingi ni urufatiro wa kufurahisha wengine. wo gushimisha abandi. Kuokoka Gukizwa ni msingi ni urufatiro wa kupiga picha. wo gufotora. Kuokoka Gukizwa ni msingi ni urufatiro wa kuongoza kanisa. wo kubasha kuyobora itorero. Kuokoka Gukizwa ni msingi ni urufatiro wa kumhubiri injili. Hallelujah. 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 Lazima tuokoke. Ni ngombwa ko tugomba kubanza gukizwa. Lazima kuokoka. Tugomba kubanza gukizwa. Pamoja na kuokoka, Hamwe no gukizwa. neno la pili, Ijambo rya kabiri. mitume Intumwa waliishi kwa neno. bari batuye mu ijambo. Waliishi kwa neno. Babeshejweho n'ijambo. Walikula neno. Baryaga ijambo. Walilala kwa neno. Baryamaga mu ijambo. Waliongozwa na neno. Bayoborwaga n'ijambo. Walisema kile neno linaongoza. Bavugaga ibyo ijambo rivuze. Masaa manne. Amasaha 4 tunayamaliza kwa maneno. tuyamaze mu bintu bila neno. Ijambo litaravuga. Comprenez-moi bien. Tunayamaliza kwa maneno. Tumaze mu magambo lakini si neno. Ariko si mu ijambo. Kuna tofauti kati ya maneno na neno. Hari itandukaniro ry'amagambo n'ijambo. Tunahitaji neno Dukeneye ijambo zaidi ya maneno kurusha amagambo. Nani angaliaje wewe? We need the word. Dukeneye ijambo. Kwa sababu pamoja na neno hamwe n'ijambo tunajua mapenzi ya Mungu. Tuzamenya ubushake bw'Imana. Pamoja na neno hamwe n'ijambo tunapata information. Tuzamenya makuru. Pamoja na neno hamwe n'ijambo tunajua tunatoka wapi. Tuzamenya tuvuye tunaenda wapi. tugiye. Pamoja na neno hamwe n'ijambo tunapata msaada. Pamoja na neno hamwe n'ijambo. Hallelujah. Lazima turudie kwa msingi wa neno. Tugomba kugaruka kurufatiro rw'intumwa. Lazima turudie kwa msingi wa neno. Tugomba gusubira ku Biblia inaniambia kwamba Biblia irambwira ngo walikuwa wakikaa wote kama hivi. Ngo bicaraga hamwe gutya. Mitume wanasimama ngo intumwa zigahaguruka. Wanaongea neno. Bakavuga ijambo. Na walivyoongea ilikuwa ni ushuhuda. Ngo bwari ubutumwa. Si kuhubiri. Ubuhamya ndabwo si kuhubiri. Ni neno. Ni ushuhuda. Walisema habari za Yesu. Bavuga makuru ya Yesu. Na wanasema matokeo ya habari za Yesu kwao. Bakavuga ndetse n'ibyabasha kubaho ubuzima bwa Yesu kuri bo. Mpindure cyangwa uvuge. Komeza gutyo. Igihe cyose wakati wote dufite ikibazo cyo kuba tugira abavuga ubutumwa benshi. Tuna tatizo la kuwa na wahubiri wengi. Kuvuga ubutumwa ni iki? Kuzungumza habari njema ni nini? Ni ukuvuga ibyo Yesu yakoze i Golgotha. Kufanya ni kuzungumza mambo Kristo yafanya. Ukerekana abandi bantu ingaruka byagize kuri wewe. Na kuonesha watu impact ambayo imefanyika kwa maisha yako. Niba Yesu Kristo ibyo yakoze i Golgotha. Kama kile Yesu alifanya Golgotha. Bitaragize ingaruka akina impact kwa maisha yako. Ni theology gusa. Basi haifai kabisa. Turayuzuza mu mutwe n'amadoktora benshi mu mutwe. Yimo kichwani na madaktari ariko tugomba kwerekana impinduka. Tunafaa tuone niba babona bitume bahimbaza data wewe. Wakiwaona lazima Bwana na atukuzwe. Hallelujah. Bwana na asifiwe. Hallelujah. Walisimama kwa neno. Bahagarara mu ijambo. Walisimama kwa neno. Bahagarara mu ijambo. Siku moja musumwe Paulo huyo. Paulo akiwa katika mji wa Efeso. Alitaka kuwaaga. Yashaka kubasezera. Akakaa usiku. Yicara nijoro. Akalihubiri neno. Avuga ijambo ry'Imana. Usiku wa manane. Mpaka kugeza mu gicuku cya nyuma. Wakaanguka. Watu wengi wanasema uongo. Abantu benshi wanasema kwa sababu alikuwa amekaa dirishani ndio maana ameanguka. Hapana. Yahanuse. Hiyo ni theolojia ya wapi umeipata wapi? Hiyo umetoa wapi? Ameanguka kwa sababu ya kuchoka. Yagu kweli yarushe. C'est ça. Ni sababu ya kuchoka. Ni kubera kweli yarushe. Injili ilihubiriwa tangu saa 3 mpaka makesha asubuhi. Wera mugito saa 3 mpaka mugitondo. Araruha. Lakini kwa sababu alifuata neno. Paulo alishuka akamfufua. Hallelujah. Hallelujah. Tukichoka katika neno. Nituruwa mu ijambo. Tukichoka kwa kulisikia. Nituruwa mu kuvuga. Baba yetu wa mbinguni yuko tayari kutufufua. Hata mu ijuru aritaguye kutuzura. Arise and shine. Genda simama na uangaze.
Hallelujah. Simama na uangaze. Vuka kandi haguruka urabagirane. Hata ukichoka katika kucheza, nuruha mukubyina, usiogope. tutinye. Paulo yuko. Data arahari. Neno la Bwana yuko. Ijambo rirahari. Nitakuinua. Nitakuzusa. Bwana na asifiwe. Hallelujah. Amina. Amen. Neno la tatu au la pili. Ijambo rya kabiri cyangwa rya gatatu. Baada ya kuishi kwa neno, ugomba kuba mu ijambo. Waliishi kwa umoja. Kandi babayeho mu buzima. Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga ngo waliishi kwa ushirika. Ngo bari batuye bari hamwe. Kila mtu wese alimpa heshima ndugu yake. Yubahaga mugenzi we. Ushirika kuba hamwe si kupeana pesa. Ntabwo ari gutanga amafaranga gusa. Ushirika ubumwe unaanza na kudhamini. N'ukwizera donner valeur à la personne. Ugomba kubaha mugenzi wawe. Ushirika unaanza na kuwaheshimu watu. Ubumwe buhera mu kubaha abandi. Vijana tuheshimuni. Basore mwubahe abasaza. Tuheshimuni japokuwa nywele zetu. Nubwo imisatsi yacu. Simesikia kijana Paulo. Mwumvisha Paulo. Ameimba mimi nikawa na wivu. Ameimba tu upande wake. Yakoze gutyo gusa. Biblia nani mwandishi? Biblia inasema. Biblia inasema. Uzuri wa wazee. Biblia inavuga ngo ubwiza bw'abasaza ngo nimvi zabo. Kwa nini ameacha? Kubera iki? Wazee hamna wivu. Uzuri wa wazee, ubwiza bw'abasaza ni kichwa chenye mvi. Nimvi. Na nimeshangaa kuona wazee wote hawana tena nywele kichwani. Wanaogopa mna haya ya mvi. Natangaye no kubona uburyo abasaza bose. Ndio maana sipendeki kunyoa kichwa changu. Je, usishaka no kubona ko lazima nionyeshe fahari ya ngomba kwerekana ubwiza bwanje. Amina. Hallelujah. Imvi zitaye isoni. Mvi hasifanye mtu awe na aibu. Fahari ya wazee. Nibwo bwiza nico cyubahiro cy'abasaza. Nanyi. Aba basore na nguvu. Ufite imbaraga. Jana tulisoma. Ejo twaravuze ngo. Nawaandikia ninyi vijana. Ndabandikira mwebwe basore. Kwa sababu mna nguvu. Kubera yuko mfite imbaraga. Mmeushinda ulimwengu. Kandi mwatsinze. Tena roho wa Mungu yuko ndani yenu. Kandi Mungu w'Imana ari muri mwe. Hallelujah. Hallelujah. Ningekuwa ni mimi kijana kama ningempigia Mungu makofi. Mimi kama ningekuwa ninyi ningeshout kabisa. Ushirika number 1. Ushirika number 1. Kuba hamwe icambere. Waheshimu wengine. Nukubaha abandi. Amina. Hallelujah. Kila mtu aheshimiwe. Umuntu wese yubaho. Mzee anakuja na wewe ni kijana bagusengesho bunifama ibyumweru bibiri. Anakuja mzee wa miaka 50. Mzee umusaza araje miaka 50. Kubera ikanisa riri ryawo lazima usimame. Guhaguruka. Amekuja doyen. Yaje umusaza. Amekuja mshauri. Yaje amekuja kinywa cha Mungu. Yaje ari akanwa k'Imana. Amina. Hallelujah. Waheshimu wazee. Mwubahe abasaza. Na neno la pili. Ijambo rya kabiri. Ushirika. Ubumwe. Kila umuntu wese kwa kumjali mwingine amenye umugenzi we kula pamoja. Mufatanije hamwe. Walikula pamoja. Basangira gijabo. Kene wabonekaga muri bo. Hakukuwa na maskini ndani mwao. Buri muntu yaishaga isoni zundi. Mtu alikuwa na ficha aibu ya nduguye. Yo itorero rya none we. Hallelujah. Amakuru yabaye hano ku itorero rya Mwiki. Habari ambazo ziko hapa katika la Mwiki. Abantu mu itorero nibo bayatuzanira nimba rigasanga ko none nasubiye muri byira none. Kanisa la kwanza itorero rya mbere ilikuwa na siri. Ngo bari bafite ibanga. Kwa nini leo hakuna siri kanisani wa mandugu? Kubera iki kanisa la kwanza itorero rya mbere ilifunika uchi wa wengine. Ngo bahishaga ubwambure bw'abandi. Wachungaji. Abungeri. Sisi sote ni members. Twese turi bamwe. Kwa mwili mmoja. Mubiri umwe. Kichwa kikipata shida. Umutwe nugira ikibazo. Na mguu wewe umepata shida. N'ukuguru kwagize ikibazo. Saidianeni. Tugomba gufashanya. Sameheaneni. Tubabarirane. Amina. Hallelujah. Sababu mwili ni mmoja. Kwa sababu kubera yuko umubiri ni umwe. Neno la 4. Ijambo rya 4. Walikumbuka kila siku. Bibukaga buri munsi kifo cha Yesu. Kufa kwa Yesu. Walikumbuka kila siku. Bibukaga buri munsi kwamba Yesu zamani alikufa kwao. Kubera ko Yesu yapfuye kubwa. Na walikumbuka kwamba leo tunaishi kwa sababu ya kifo chake. Uyu munsi turi kubera ko Kristo
yarapfuye adupfiriye. Leo kanisani nimewaambia, uyu munsi mwitono nababwiye, mimi sijafurahia kifo cha Yesu. jewe sinza nishimira urupfu rwa Kristo. Hapana, sijafurahia mateso ya Yesu. Sinza nishimira kwa sababu hayana faida kwangu. Kubera yuko ntacu imariye jewe. Kilicho na faida kwangu igifitiye umumaro ni kufufuka kwake. Nukuzuka kwe. Paulo anasema, Paulo anavuga ngo kama Kristo hajafufuka, hiyo Kristo ataza kuzuka, yetu ni bure. ubutumwa bwacu ni haleluya. Haleluya. Ndio maana kwa mstari wa 20 anasema, mu gice cha 20 noneho Kristo yarazuka. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Ndio maana kubera yuko tuna utofauti na Wakatolika. niyo mpamvu dufite ako kantu ugakuremo. Ndio maana tuna utofauti na watu wa dini. Niyo mpamvu dufite kila misalaba wanayoivaa hapa, hili ya misalaba z'abambara, bado kuna sura ya Yesu akiwa msalabani. Afite ishusho ya Kristo uri ku msalaba. Yesu wetu hayuko msalabani. Yesu wacu yarazose ndabwo ari ku msalaba. Yesu wetu hayuko kaburini. Yesu ndabwo ari mu mva. Yesu wetu yuko hai. Yesu ni mzima. Sote tuseme hai. Haleluya. Amina. Amen. Neno la mwisho, jambo rya nyuma, walizoea maombi. Bari batuye mu walikuwa ni watu wa maombi. Bari abantu b'amasengesho. Walikuwa watu wa maombi. Bari abantu basenga. Tafadhali. Namba barira. Ukitaka kuendelea, numba ushaka gukomera. Ukitaka kuendelea katika uamsho, nushaka gukomera mu. Na waambia wale vijana wetu wametusaidia hii. Reka mbabwire basore bacu. Lazima ni ngombwa uwe na watu wa kukusaidia. Ugira abantu bagufasha. Lazima. Ugomba kugira. Hiyo ni lazima. Ni ngombwa. Lazima ni ngombwa kuwe na watu wa kukusaidia. Kugira abantu bagufasha. Hao wa kukusaidia, hao abo bantu watatoka wapi? Barava hehe? Mungu Imana ni Mungu wa mipango. Ni Imana igira gahunda. Mungu ni Mungu wa mipango. Ni Imana igira gahunda. Mungu anajua vizuri Imana izineza ya kwamba wera yuko siku moja umunsi umwe ile ndoto yako inzozi zawe itatimia. Zizasohora. Lakini sasa ariko noneho ili itimie, kugira ngo zisohore, barabarani mwako, mu nzira zawe, njiani mwako, mu nzira zawe, Mungu ameweka watu. Imana ashimwe abantu aina mbalimbali. uburyo bwishi. Watu wa kwanza abantu ba mbere aliyowaweka njiani mwako ni wale wenye kuwa na ujuzi zaidi yako, abafite ubumenyi kukurusha. Hello. Amen. Revival connection. Ubujuse connection y'ubujuse. Nimushaka kugera kure, nimushaka kama unahitaji kufika mbali, muzamumenya ko hari ababarusha, hari abafite byinshi kubarusha. Lazima ujue kuna watu ambao wana hekima kuliko. Amina. Amen. Ushaka gutera imbere haba ku mubiri no ku mwuka, ukitaka kuendelea sana kimwili kiroho, lazima uzumenya ngo hariho runaka hari icyandusha. Lazima ujue fulani ananizidi hiki. Ufite icyakurusha. Yule ambaye anakuzidi chochote, mugira umwira, umfanye rafiki. Biba na ngombwa umuhe arye. Nibiba ngombwa umuharye. Kama lazima umpea kule. Nta nabi yarenze imbishi. Hakuna, hiyo ni methali. Uzamuhana hage akumenera ibyo afite. Basi ukimpea na kula shiba atakupea yale aliyonayo. Kama afite abanyeshuri ahangaha 100. Tuna wanafunzi hapa 100. Ibyo mfite bikeya, yale machache nilionayo tibingana n'ibyo bazabamba. Si ayambatane na yale wananipea. Ariko kuko bafasha akaboko, lakini kwa sababu umenishika mkono, naratangaye nta mwarimu uzawigisha. Nimeshangaa hakuna mwalimu anayefunza. Ngo yigishe ngo ibingi nibyo muri primaire, ngo ibingi bya secondaire, ibingi bya university. Afunze hii ni ya chekechea, hii ni ya masomo ya mbele, anaporomoka tu. Akiwa amesimama mbele basi anazungumza yote. Jua kwamba kuna watu wanajua kitu zaidi yako. Ugomba kumenya ko hari abantu bakurusha. Menya ko hari abanyempano zikuru. Jua kwamba kuna watu wana bisunze yewe profite za mpano zabo. Basi wakaribie. Menya ko hari bafande bazi kuririmba neza. Ujue kuna watu ambao wanajua kuimba vizuri. Negere. Mukaribie. Menya ko ba imani bazi gucuranga bakurusha. Unajua kuna wale wanakupiga kuliko. Mwabashumba mwe. Watu sio. Muzi ko hari wababa banjirije. Ujue kuna wale wamewatumbia. Mukaribie. Amina. Haleluya. Uzagira icyo bakuraho. Utakuwa neno la pili. Ijambo rya kabiri. Lazima ujue kuna watu na wewe unapita. Ugomba kumenya ko hari abantu nawe kandi ko hari nabo urusha bagukeneye. Kuna wale ambao wanawazidi wao wanakuhitaji. Bakeneye ubwenge bwawe. Wale wanahitaji hekima yako. Bumva kubarusha. Wanajua unawashinda. Hari nabo wowe ugomba gukenera bazi ko nawe ubaru. Mbese haraburusha, hari nabakurusha. Kuna wale wanawazidi na kuna wale wanakuzidi. Mikono yako miwili. Wale wanakuzidi. Ukonde kuje kubo. Na wale ambao unawazidi. Afrika tugira ikibazo kinini.
Watu wa Afrika tuna tatizo moja. Umugabo yaravuze ngo Abanyafrika, mtu mmoja amesema watu wa Afrika ngo iyo bisanze mu cyobo ari batatu, wanapojipata shimoni wakiwa watatu, umwe mmoja ngo aza akagira umugisha, akawa na baraka, wakabona kobo hariya hagati mu rukuta uburyo yavamo, anapata shimo ndogo ambayo anaweza kumsaidia kutoka kwenye shimo hilo. Ngo yamaze kuvamo, na anapotoka kwenye shimo hilo, ngo azazamuka, anapanga, ngo yagera hejuru, anafika juu, ngo agatsinsino kagakora, basi kisingino inafika hapa kwenye kapato, akiruka ndamenye ko yasize abandi, anakimbia bila kutazama wale alioacha nyuma. Uwundi nawe mwingine ngo azazamuka, naye anapanda, akazamuka ku rwego, anafika kwenye, anapanda kwenye mzani, anapofika juu akarutema, basi anakata huo mzani. Abandi nabo, wengine nao ngo abangaba ndacyo bimbwiye, nasema hawa waniambie chochote, ariko ibitugu bya mweneso, lakini mabega ndugu yako hiyo esikariye wazamukira, basi hiyo ndiyo mpando unaweza kupandia. Na mu by'umwuka nuko, na mambo ya kimroho vivyo. Jambo rya gatatu, jambo la tatu, hariho abandi, kuna wengine Imana yasize mu nzira, Mungu amewacha njiani gusa ngo baba kugufasha ili wakusaidie, ariko ntubazi, lakini huwajui. Il faut partir partout, il faut muribuka les laboureurs et ses enfants. Mnajua huyo mkulima na watoto wake, abasaza pana abasikira abasore, urabyibuka? Yego. Les laboureurs et ses enfants iravuga ngo huyo mkulima na watoto wake inasema, fouillez, bêchez, ne laissez ni les places où, limeni pote, msiache popote, shakisha, tafuteni kila mahali. Aba bose buzuye aha, wote wako hapa. Arabi Imana yahamagaye, kuna wale watu Mungu amewaita, bagira makonti, wana account, bagira amafaranga, wana pesa, nayo kugufasha, ni kukusaidia wewe. Wewe hujui, nabo ntibabizi, na wao hawajui. Umunsi umwe, siku moja, twari tuvuye mu gitaramo, tulikuwa tunatoka kwenye muri Vyura, tulikuwa huko Vyura, tuvuye ku ishuri mu gitondo, nikitoka shuleni asubuhi, kulikuwa na baridi, urari umugabo wasinze, nikapata na mtu ambaye amelewa, ikoti byiza ry'ibyo imbere, alikuwa na koti nzuri, shakavo, arambia ngo shaka yarungano rwanje, akamwambia wewe kijana, ati wa muzi warabwirije danezerwa, hiyo siku umehubiri nikafurahi, ati nubwo ndakijijwe, hata kama mimi si mulokole, lakini chukua koti hili litakusaidia kwa baridi. Yariguze ku bwanje, aryambara ataramenye nyirayo, alinunua kwa ajili yangu, babafasha yewe. Kuna watu ambao wako hapo kukusaidia, washakishe, watafute, mterane, muzabona babafasha, watafute, musenge, muzavumbura babafasha. Haleluya, haleluya, amina, amen. Leka wenda kuri ka kajambo kanyu, wacha turudie kwa nini, connection, mumeitwa connection, nimwishwe connection, mumeitwa hivyo, muzira yanyu harimo connection, njia yenu kuna connection. Umunsi Rusi, siku Rusi yavaga Moab, alienda huko Moab, nyirabukwe yaramubwiye ngo mamukwe yake kurikira gukora iki, anamwambia mbona unanifuata, komaze guca, mimi ni mzee kandi nta bundi ngitekereza ko nzabyara, fikiria kwamba nitazaa mwana mwingine, ngo nzakumarira iki, unanifuata. Ariko Ruth yari afite vision, lakini Ruth alikuwa na makuru yawe, alikuwa na habari, aramenya makuru yaho, alikuwa na habari ya huko, anakukurikira tu, akamwambia nitakufuata, aragenda, ataenda, agezeyo, alipofika abimpunzi wakawa wasanga ibyabo byose byarajyanywe, ariko ngo buke mu gitondo, Ruth aramubwira ngo, akamwambia urabizi, unajua, Naomi aramubwira ngo, Naomi akamwambia urabizi Ruth, unajua, namenya makuru, nimejua habari ko mu muryango wacu ya kwamba katika familia yetu umugabo, kuna mtu kandi ngo niwe mutunzi muri kino gihugu, tajiri katika jamii letu. Sifa kwake Mungu wewe, haleluya. Yari umupfakazi utagira icyamazi, alikuwa ni mjane ana chochote, ariko yari afite connection, lakini alikuwa na connection. Tukagira usuzugura, usiweze kudharau, kuko ashobora kuba ari we connection, kwa sababu labda yeye ndiyo connection yako. Amina, amen, amina, amen, amina, haleluya. Hari abafite kashe kuko maze kubivuga, kuna watu wana pesa hapa, ni mubabembereze bazani faranga, basi muwabembeleze. Uwanyuma ya mwisho, turi mu gihugu cy'amategeko, tumo katika omba kugira connection na leta, tunafaa tuwe kabisa na connection na kugira ngo baguhe ibipapuro yo ubone ukukora, ili wakusupport kwa ile unayofanya. Biba ngombwa ugere umusure, ikiwa lazima nendo kamtembelee, umugurire ka chapati, basi kamnunulie chapati, muganire, mzungumze naye, tindashaka ibipapuro, ninahitaji makaratasi, azabiguha, atakupea, kuko ufite vision, kwa sababu na vision, ufite na direction, na bado na mwelekeo, uyobowe n'umwuka wera, ikifuatana na Roho Mtakatifu bizakunda, itawezekana. Tugarure mu gitabo cyacu nsoze, turudie katika kitabu chetu tukimalizia, igitabo cha Isaya twasomye ya chapitre yose, unabii wa Isaya chapter hiyo irimo amagambo makeya tuvuga,
Kuna maneno machache tutakwenda kuyazungumzia kugira ngo soze ili nikatamatishe. Ni ufite Biblia amfashe gusoma yihuta. Mtu mmoja nisaidie kwa usomi tafadhali. Umurongo wa 3 wonyine. Kifungu cha 3 pekee. Biblia inabango amahanga yose. Biblia inasema mataifa yote azagana umucyo wawe. Ataona mwanga wako. Amahanga mataifa aragutegereje. Anakungojea. Amahanga mataifa ategereje kuhaguruka. Anakungojea uweze kusimama. Amahanga mataifa ategereje kuhaguruka. Anahitaji uweze kusimama. Abafite faranga wale wana pesa bakeneye kuhaguruka. Wanahitaji usimame. Abafite connection wale wana connection bakeneye kuhaguruka. Wanahitaji uinuke. Haguruka. Uzavuge ko wabuza bagufasha. Usije ukasema eti umekosa kukusaidia. Ni wabuza bagufasha. Haujakosa kukusaidia. Ukutahagurutse. Ni kwa sababu hujainuka. Amina. Haleluya. Haguruka. Simama. Umurongo wa 3. Kifungu cha 3. Yavuze ngo amahanga zaza. Biblia inasema mataifa yataja. Azahuruza. Ataweza kuitana. Akugane. Akuje kwako. Umurongo wa 4 kugeza kwa 10. Wa 4 mpaka 10. Uravuga ngo. Biblia inasema. Aravuga ngo ubusho nuru buturutse mu nyanja. Unaotoka huko katika bahari. Ubutunzi. Maji. Ninde wansomeraho? Utajiri. Buturutse mu nyanja. Ngao dusome 4 kugeza kuri 10. Yego naho. Yego. Ubura amaso yawe uraranganye urebe. Inua macho yako uangalie kote. Takibabaje misi ko kubona umusore uzi kuririmba guri kinanwe gusoma. Soma neza. Soma neza dada. Soma vizuri kijana. Aba mu itorero ryacu nzamba cyaha buri gitondo. Wa kanisa letu nimaze kubatiaza gusoma. Ninawakemea kabisa wajue kusoma. Soma vizuri. Ubura amaso yawe. Inua macho yako. Uangalie pande zote. Mwumve. Yari yavuze ngo haguruka urabagirane. Yego. Uwicaye rero abayunamye. Yule ambaye ameketi. Nta mwanya nabonye ngo babwire ijambo ryitwa tarisa 10. Babwire impamvu 5 zituma ryitwa tarisa 10 mu kizi. Sikupata muda wa kuweza kuwafunulia. Jambo rero ngo urunamye. Unainama. Tushobora guhaguruka unamye. Ugomba kubanza kunama. Kuanza ukareba. Ukaangalia. Yego baza abahungu bawe bazaza baturuka kure n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe niwo uzareba muzi kureba bahagatiwe kuza bahagatiwe kuza bikorera muzi kureba kuza irabango bamwe bazaturuka mu nyanja wengine watatoka baharini ubutunzi bwose buhishe mu nyanja na utajiri wa baharini ngo nubuhishe umusozi wose na wale wameficha kwenye milima bazaza bevi hawatakuja mikono mitupu ngo bazaza bahagatiwe watakuja wamebebwa ariko baza bikoreye lakini wakuje na haleluya 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 abanyabwenge 3 watu wenye abanyabwenge wenye hekima bari baturutse burasirazuba walikuwa wametoka mashariki bari baturutse muri kampani yitwa Zigurati walikuwa wametoka kwenye company bamaze kubona ya nyenyeri walipoona nyota hiyo baje bakurikiye Yesu wakaja kama wamefuata mukuza baravugana batese tugiye kureba umwami wavutse tunakwenda kuangalia mfalme ambaye amezaliwa tutaenda je wakaleta na vitu ambavyo manukato yeshome ibyo bintu ayamoko 3 na manumanu y'ibyo bazanye wakakuja navyo byatumye idini ndio maana kanisa ribita amazina ikaitwa majina baravango yari Gaspar na Melchior na Baltazar walikuwa wanaitwa majina haya ariko ntabwo yariyo ariko lakini haikuwa hayo bashingiye kubyo bazanye ukiangalia hayo wameleta walikuwa wameleta nibyo byamutunze mu Egiputa ndivyo vimemfanya yari yarahunze alipokuwa amekimbia katika nchi ya Misri bizaza siku zitakuja tunga ejo muri ministeri yawe vile vitakavyokutunga siku zijazo ministeri yanyu kwenye ministry yako ugira ikibazo siwe na tatizo n'abanyabwenge baracyahari hata wenye hekima wanakuja kutoka Ethiopia zinakuja kutoka muri Zigurati baracyahari hata bila kusema vije kwa wale amina haleluya Mstari 11 mpaka 15 11 14
1:14. Yego. Muri ico gice. Yego ico gice ni kimwe. Hari ikindi gice mwaduhaye. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Rekeraho ngaho, rekeraho. Arabango niyo mpamvu. Ndiyo maana. Niyo mpamvu. Ndiyo maana. Niyo mpamvu. Ndiyo maana. Uhereye uyu munsi. Kuanzia leo. Uhereye uyu munsi. Tokea leo. Ngo amarembo yanyu. Milango yako. Yakongere gukingwa. Asifungwe tena. Ngo biteguye kuza. Kwa sababu wana wanakuja. Yakinguye. Wapate kama kumefunguliwa. Hallelujah. Hallelujah. Amarembo yanyu. Milango yenu. Isifungwe tena. Guterana. Ntimugahagarare gukora ibiterane. Musiache kufanya makongamano. Watu wamesikia. Kila mtu amesikia. Amarembo yakingutse. Basi milango ifunguke. Tukongera kuyakinga. Usifunge tena. Hallelujah. 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 Murongo wa 17. 17 kugeza kuwa 21 mpaka 21. No, uwa 15 kugeza kwa 17, sorry. 15 21. 15 kugeza kuri 17. Yego. Avuga ibintu bibiri. Kuna maneno mawili. Nzakurutisha. Nitafanya uwe juu. Andi mahanga. Mataifa yote. Nikupe heshima. Za ministeri ministry. Hari n'izindi zitwa ngo ni aviation. Kuna zingine zinaitwa hivyo. Hari n'izindi zitwa ngo na maheneka. Kuna zingine zinaitwa hivyo. Nabonye n'izindi bita ngo ni kaini umeze utari. Kazini nabonye muvuga ngo ni wakudakeye. Izo zose zarahagurutse. Zote hizo zimeinuka. Kandi zahekeye nzira. Na zimeishia njiani. Ntimugahekere nzira ngabo. Usimalizikie njiani. Ntimugahekere nzira ngabo. Usiishie njiani. Ngo mumere nk'umwotsi. Ufanye mkwe kama moshi. Utumuka ugashirira aho ngaho. Ambao unatoka na unaisha. Ariko yavuze ku murongo wa 15. Lakini kifungu cha 15. Ngo nzabakiba. Heshima kandi nzabaza. Tena nitawainua. Yazabu uhagaze. Hawezi kukuinua Imana. Mungu ntimugahekere mu nzira. Wale wanaomtumainia Mungu Ntabara ukubiteranya gusa. usiishie kama moshi. Uzane turiya dukobwa tuvuye muri Amerika. Shana tulitoka Marekani. Nzakurutisha abandi. Nitakuzidishia Abandi mwe musenge mutaka babandi basirinzira. Musenge ministeri yanyu ndasita bikira basigara cyane. ministry yenu isimalizikie njiani. Kari byo ngibyo. Mufanye Imana izabahesha. Mungu atawashisha. Wa 18 kugeza kwa 21. Kifungu cha 18 mpaka 20. Haramu urugomo ntibizongera kuba. Sasa ninja mtaonekana na kweli. Urugomo ntibizongera kuba igitumvikana. Basi Urugomo haya makao ntibizongera kuba. haitasikika tena kwenu. Kazi mlioifanya kina matokeo rumba. Kazi mlioifanya kina matokeo huko Bijombo. Kazi mlioifanya gifite ingaruka ku mugorore. kina impact. Irakubwira ukuri n'ukuri kw'Imana. Nene kwa Soma iyo mirongo. Soma. Irakubwira ngo wowe uzahabwa umugisha naho ukomoka azahabwa umugisha. Wewe nitakuinua na mahali umetoka kutainuka.
18 kugeza 21. 18:21. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Makao yasiyofaa yataweza kusikika tena kwako. Yawe bazongera guhagarika. Hakusema nakwenda kusimamisha. Ngo karagenda nabi mu muhanda. Ati anatembea vibaya njiani. Yawe bazohagarika. Hawatasimamisha. Ngo nazane carte de baptême. Eti leta hicho kitambulisho cha kuzaliwa. Kwemwe twaragowe no kuri kwima. Tuna shida kabisa. Yawe bazongera gufata umuntu w'umugabo ngo bamurye. Hakuna mtu atachukuliwa tena aliwe. Kuko twabaye umucyo. Kwa sababu tumekuwa nuru. Abaryana yewe baba mu mwijima. Wale ambao wamelala wako gizani. Nibamurikira ntibazongera. Kristo atakapoangazia watu. Haleluya. Haleluya. Murongo wa nyuma. Kifungo cha mwisho wa 22. 22. Ngo umuto wanyu. Mwanga wenu, mdogo wenu yaliye mchanga. Umuto wanyu. Mchanga kwenu. Nabonye mwese muri batoya. Nimeona nyote mko wachanga. Ariko umuto wanyu mu bandi bose. Kini aliye mchanga zaidi. Ngwazagwira ave mu bihumbi. Ataongezeka atoke maelfu. Munasikia jameni? Azagwira ave mu bihumbi. Ataongezeka atoke maelfu. Wana uworoheje wanyu. Na aliye mzaifu kwenu. Uworoheje wanyu. Aliye mzaifu kwenu. Ngwazaba intwari zitangarirwa. Atakuwa shujaa wa hatari. Haguruka. Simama. Umurike. Mwangaze. Kuko umucyo wawe uje. Sababu mwanga wako unametokea. Kandi Uwiteka. Tena Bwana araje. Anaja. Muhaguruke. Tusimame. Twirukane umwijima. Tuweze kutosha kabisa haguruka. Urabagirane. Amka na inuka. Umucyo wawe. Uangaze kwa sababu nuru yako ina. Nubwo hariho umwijima. Hata kama kuna giza. Nicho kiduhaguruke. Lazima uinuke. Asante sana.